Uria wari gavana wa Bairi wa kaunti ya Meru Noe Kiraitu Murungi nekite mantu werune na kugatiwe atina batana guchokera siasa cia Meru kuthurwa gitini no kiri ku mwaka wa 2027 bubo wejete nyuma ya mwandiki munene wa kiama kiu Rwang'irwa Meru gutumiria ati kiama kia BAS gitirarekeria Kiraitu etaritaya na ati no agachoka kuruira gitigia gi siasa kiaria narua mukariri gite uju wa kambuni ya maguta ya thirikari nona nietia kurea kunganirwa kwawe ni siasa cia kaunti ya Meru akiuga no gituma na mundu wake akuona kaunti neu mutugikare na ripoti je. Mieri mika yekorokete nyuma ya kiama BAS kumira na kuanga bana wa kabere wa Meru Kiraitu Murungi bata mwakanya kunogoka siasa ne taya gwa Kiraitu kuma elective politics goka determined ne kiama kia BAS rira kiama kia BAS gigachemania twina haki ya kumugira retirement kinya tumwete tige u achiete ne u achiete is not recognized by the BAS party wankare abo kaigwa kiama kia BAS kiaria rero kethra kwina NDC kana other relevant organs of the party consider Kiraitu Murungi not retired from elective politics. Na ndinga bana ujo wa kabere Kiraitu Murungi na ugite wajo ketie tagarira wengwa kugate thirarinde bene kaire na ati kwenda gite ya kuringirwa kura wakiuga ni nderebo wa kiama kia BAS daiji na kwa kagita karethirite ari utongerie na athuri maita jatantatu jathingatene na Meru kirikithwano kithuruba uga ni bwega bamunogokie Kiraitu aruga ni nkatha guchokeria ya Meru ni kumwika siasa ne kwegitarira ja. I made my own decision. Nande ude nderebo BAS. Ewe tena nkanja. Ende ntechoka kuringirwa kura kairi. Oni ndawire enough is enough kura ya Meru badingire tamya kyo yonde ni ngani. To mwanka tuinde tuda twekeni ne tuishida na huku. That is enough. Mutuke no yonda tuwe siasa na miaka mingi. Buga kere region in fact the whole country. Wote mtunge dura maitaya mengi continuously ya oni. Eno tunda duri maitaya tantatu miaka late and that's a long time. So na iboni bonogokie which I appreciate. Na nara ndio nyanchoka ile ntwa Meru nkavo. Nonto bakombeka siasa ne gitari ne u kanda tonyete ri muntu mwithi ikebukona ya kampomba uchoka kairi na nande ni undu Kiraitu Murungi ati kwenda siasa cha kwithira ari debene kairi aruga kira kwenda riu ni kuringa siasa cha thirikari nene ta mutongeria kana nderebo wa kiama kia BAS teku impumete siasa ne mbuga kinyala wi Matthew kwera ali bishop na tweka bishop wa Methodist ndegoro yonde ende na ndite kathuragwo na no mutongeri o kanisa kinyale o te kanisa ayira aronga magira ya kuunjia konya uni Kiraitu Murungi de mutongeria wa siasa tu yora bishop ari mutongeria wa kanisa na to mwankandurwe oni nganari tu tweka nderebo BAS yone ngani kire oni na tekande ni nka ukaraitha Kalonzo Musyoka no githero ari munene wa kiama kia Wiper ende atichoka kura nale kamba nyamo davandi wengwa munene wa ANC kwa hiyo ndio kiwango mimi nataka kuchezea nenda kidwadi mutongeria wa kiama kia BAS and play the national politics. Koroki Kiraitu aruga kerekethurano kia mwaka wa 2027 weaja Meru akagwata mbaru murwiri wa giti kio ngavana uria kuona ari na katharika gukiria Meru indi wakiuga kwegitari siasa iria kuona ja Meru ni chagituma ndume na toye nyingi siasa ya Meru ndio muringi kura. Hata mimi nitapiga kura na ankuithoma
ndikwenda uchogera emotionally ankwithoma ndi muringo kura nga support muntu rankona akwamba ukeria miru nkuruki na ndikira kuona nigituma na ndume and a lot of smoke. Na kiri siasa iri gwete mwanki cherutero rwa kiri mara iria chikonie rware rwa chiringi mwe muntu mwe kure mwe rware rwa rwetithitwe na mbere ne monino mutongi rwa mongo Rigathi Gachagua kiraitwa rure na takugukara ni untu thaije thirite akirugwata mbaru na kagitene karabetite siasa cha BBI kiraitwa rwa Gachagua niwe waru wa mbere kuregana na rware Kunda tongeretie BBI ndene irieji noro rute no muno ni Gachagua, isn't it? BBI niyo yare na 1 shilling, 1 man 1 shilling 1 vote. Ya pingo muno na uami truk very bad. Egitareu banandi ko gita na yutan pamanza barete yo gita te ino beyeto tongeria nata batu kutura nata kurakalia kenda bakaruka na ndiro mbara kiraitu murungi kiratongeria bakiri mara nikumenyera batikeja gucokia miriga ije kiruterwegani na thirikari taura kwathithikite miankene ya karajama twarite thine nyingi muno turi ajumbe wa opposition in 1990s togere ukairi na twaringa kibara 2005 itara referendum ira yare na marigo na mashunkwa na babangi including the current president bawatana na babanga siasa yata wa 41 versus 1 na twashido muno nya twithirikari kinyana ndi kombo karou tomba kuato watana kiremene kairi siasa ingi keja cia 41 versus 1 ukona tuturitwe opposition forever. Nke reporter atito Chawero Juma Reakwa Rieto ni Mutugi Kare.